thobela nna ka lebitso ke morwa motjha ka Kapa Maubane go tswa ka mola Motse Community Radio lenanegong le legolo lenanego la pitšeng tše kgolo la bobedi re ile ra ba le poledišano le ntate Tshošane go tswa ka lefaseng la Mogaladi mo a beng a ne le bothata le mosadi ya gage. Jwale ntate o ile a fetša a bona gore go kaone a ka tswa ka lapeng a ya go dula kapa go robala mo lebenkeleng le a le khirišitšego. Jwale re ile ra kry-a mama gore re kgone go kwa lehlakore la gage e le go mokgekolo wa ntate Tshošane. Gomme ka gore yalo mama le yena o ile a hlalosa tše a di hlalositšego se re ileng ra se tshepiša motheeletši gore le kgauswi mo a bego a re theeleditše a le gona ebile gore rena ba tlo utša baroka le nna ke le ka Kapa Radio mootledi wa lenanego la pitšeng tše kgolo re tlo tla mo Mogaladi mo lebenkeleng la ntate Tshošane ke mo re leng gona gone jwale re tlo tšea tate re mmušetša ka gae gobane maikemišetšo a rena ke go aga lenyalo le ke go aga lapa le batho ba boelane e be monna le mosadi. Jwale re mo re tlo tšea tate Tshošane re mo iša ka lapeng la gage le a lengadileng kapa le a lengadileng ka Kapa ka moraga go ba le dikgogakgogano le mosadi ya gage a namela koloi ka beke kapa ka dibeke re ya motšea re mo iša lapeng la gage. A re tshepe ebile re kgolofele gore re tla re ge re fita kua lapeng la gage mosadi ya gage o tla re amogela ga botsoga ka mogorokwaneng ka gona a mo amogela ka gae le bana ba ge ba mo amogela ka gae ya ba lapala le thabo le tšhegofatšo. Motheletši kapa mmogedi ko gae jwale ka ge re ile ra tshepiša gore mmereko wa rena ke a go thuša malapa, mmereko wa rena ke a go hlokomela setšhaba sa Thulare. Gomme jwale ka ge re go boditše ra re na le ntate Tshošane mo re tsamaya le yena re tšwa lebenkeleng le yena re ya ka gae. Jwale ke ne le yena mokgauswi mo e re ke no mo fa sebaka a dumediše mmogedi kapa motheeletši ko gae. Ntate Tshošane le gona mongaka rona re la rena ntate ka Kapa awa re gona lebile ka gare ga mathata motswadi mabapi le mokgekolo wa geno mo e leng gore o ile wa fetša o bona gore go efoga dilo tše dintšhi mathata a mantši wa feletša o etswa ka gae o ya go tetulela lebenkeleng le o le khirišitšego. Ka gare ga mathata ntate o lekile go nyaka thušo go ba mošate, o lekile go nyaka thušo go meloko le metswalle go ba go fitla ebile o founa sealemoyeng sa MCRS lenanegong la pitšeng tše kgolo leo le gašago ke ka Kapa e le ge o ntšha maikutlo a gago mabapi le tše di sa go swareng gabotse kapa di go kwešišego bohloko. Ba lekile ba tlo utša baroka ka fase ga Professor Moremi go tswa lefaseng la ga Matala Ramošebonga ka borena ya setšo ya go rata go bona batho ba kry-a khutšo ka malapeng a bona. O lekile mongaka o ile a go tshepiša gore tate tabe ya gago ke tlo itšea go tloga fase go fitlela ebile ke go bona o boetše ka gae ene ka nnete le kgonle tate o boela ka gae. Maikutlo a lena mohlomongwe le ka reng go Professor Moremi? Sa mathomo a ke rate go dumediša batheeletši ba MCRS ke lebogele lena ntate ka Kapa baetapišo a lena a kudu ditebogo re di iše go Professor Moremi le sehlopha sa gage bontate Malefo ka moka le bathuši ba gagwe le kgono ge ba dile mo go nna mo ba go tloga mathomong ba sepedi ba ile ba nkwešiša le Modimo a ile a mpha lesedi la gore ke no founa tšatši lela ke tsena gare go topic ya lena ile ya tshwarelano ka kwa e nkgwatha ka mabile ka founa khotše le gore ke khwetša dipelo tše di bulegileng, dipelo tše borutho, dipelo tše di lokileng di nago le Modimo ka gare ke ge ba tla tšea taba ya ka ba e yela hloko ka go kwešiša gore le nna ke motho le bona ke bona batho re bana ba Modimo ka moka re bana ba badimo. Motho mang le mang Afrika Borwa o na le ge se Afrika Borwa fela Afrika ka bophara motho mang le mang o na le badimo ba e leng gore re tshepile le bona o mogolo e le Modimo. Jwale ke thabile kudu le kgono ge e le gore go tloga malobanyana re ile ra ba gona le bo mohumagadi mo moyeng ra boledišana le bona le kgono ka ge ba tshepišitše ba tlile mo e le la bohlano ba tlile mo go nna re ke rwele diporogwana ke
ke lebile ka gae ke kwa ke thabile kudu le kono ge e le gore ka gae ke rapela modimo fela gore ka gae ke amogele go no swana ke be tate go no swana le mathomong ge e be ke le tate ke ka gore go bile diphoso mola le mola ba go je le gore ke moka sekgopi se sa le go bona mo dipelong tša bona dikgopi se tloge re swarelane re se ke ra hlwe re le manaba ka gore ke kwešiša gore e be re le manaba ka baka la go se kwešišane fele go se kwešišane mola a go feleng ke tokwa ke thabile le khono ke ya baneng baka ke kgopela ke tla fitla ka gae re kgopelana ditshwarelo re šetse re di kgopelane ditshwarelo go fedile e no ba taba ya gore ke no dula tlhenkge mokgekolo go fiša ntlišitše metsi a go fiša ke hlape matsogo ba bie bogobe ke ije le nna ke maka re kgone go dula tafoleng e te re boeleng re be a one big family ke a leboga MCRS ke a leboga kakapa ya radio o le bo Professor Moremi le nkgwete ke ile ka re maloba ge ke commenta mola mo polelong ya bona tšatši le le ka re ke kgopela gore bo Professor Moremi ba ye ka national election ye tlang ba ye bo bona bo contesta bo president le khono ga ke sa ba kgopela ke a ba laela ke modirišo taelo ke re ba tlo ba yo dira ba yo contesta bo president ke a le leboga bakgaledi ba modimo morena a be le lena a le šogofatše a le phadimisitše sefatlhego sa gagwe le thuše le ba bangwe ke a leboga jwale ka ge re kwele maikutlo a ntate Tšhošane mabapi le go goroga ka gae mosadi ya gage o re amogetše gomme ka se sebaka magagešo ke bolela ka tsela ye ke na le mma Tšhošane mo kgauswi le nna gomme le yena ke tlo mo fa sebaka gore mma Tšhošane a tle a re fe maikutlo a gage gore yena o te ikwa jwang ge ntate a gorogile ka gae ka morago ga mengwaga ntate a tswile ka gae a dula lebenkeleng mma Tšhošane sebaka ke sa lena re ka kwa gorena le maikutlo a lena le tekwa sa bathomo ke rata go dumediša ke buše ke leboge ngaka Moremi le Motse Community Radio Station ke re modimo a le godiše ge nkebe se ka lena mohlomongwa le lehono nkebe taba tšaka tša lapa la ka se nke jaloka e fela ka maetapišo a lena le ile la kwa bohloko la be la ithwala la fihla ka mo lapeng ra dula fase a lokiša taba tša nna ke le kwele ebile ke a le kwešiša ke nagana gore nako e ntše ya dilo di tlo boela sekeng ga botse ka mokgwa o swana le mathomong jwale ka gona ke re ntate Moremi Motse Community Radio Station le lena ntate Kakapa ka moka bo ntate Malefo ka moka le ba tšhomišane ka yena ke re hle modimo a lokeletšeng bophelo le thušeng malapa a mang a e leng gore e ka ba a swana le rena goba mathata a bona a nyakile go swana le rena le se ka fetša ka rena ke leboga kgotlelelo ya lena ke leboga dikeletšo tša lena ke leboga dikgothatšo tša lena ge nkebe se ka lena nkebe le lehono nna ke hloka monna gomme a ntše a dula a phela ka gona ke re ke a leboga modimo a be le lena ka dinako tšohle thobela nna ka lebitšo ke morwa motšha Kakapa Maubane go tšwa ka mola Motse Community Radio lenanegong le legolo lenanego la pitšentše kgolo la bobedi re ile ra ba le poledišano le ntate Tšhošane go tšwa ka lefaseng la mogaladi mo a beng a ne le bothata le mosadi ya gage jwale ntate o ile a fetša a bona gore
go kaone a ka tswa ka lapeng a ya go dula kapa go robala mo lebenkeleng le a le khirišitšego jwale re ile ra kry-a mama gore re kgone go kwa lehlakore la gage e le go mokgekolo wa ntate Tshošane gomme ka gore yalo mama le yena o ile a hlalosa tše a di hlalositšego se re ileng ra se tshepiša motheeletši gore le kgauswi mo a bego a re theeleditše a le gona ebile gore rena ba tlo utša baroka le nna ke le ka kapa radio mootledi wa lenaneo la pitšeng tše kgolo re tlo tla mo mogaladi mo lebenkeleng la ntate Tshošane ke mo re leng gona thobela nna ka lebitšo ke morwa motšha ka kapa maubane go tswa ka mola motse community radio lenanegong le legolo lenanego la pitšeng tše kgolo la bobedi re ile ra ba le poledišano le ntate Tshošane go tswa ka lefaseng la mogaladi mo a beng a ne le bothata le mosadi ya gage jwale ntate o ile a fetša a bona gore go kaone a ka tswa ka lapeng a ya go dula kapa go robala mo lebenkeleng le a le khirišitšego jwale re ile ra kry-a mama gore re kgone go kwa lehlakore la gage e le go mokgekolo wa ntate Tshošane gomme ka gore yalo mama le yena o ile a hlalosa tše a di hlalositšego se re ileng ra se tshepiša motheeletši gore le kgauswi mo a bego a re theeleditše a le gona ebile gore rena ba tlo utša baroka le nna ke le ka kapa radio mootledi wa lenanego la pitšeng tše kgolo re tlo tla mo mogaladi mo lebenkeleng la ntate Tshošane ke mo re leng gona gone jwale re tlo tšea tate re mmušetša ka gae gobane maikemišetšo a rena ke go aga lenyalo le ke go aga lapa le batho ba ba boelane e be monna le mosadi jwale re mo re tlo tšea tate Tshošane re mo iša ka lapeng la gage le a le ngadileng kapa le a le ngadileng ka kapa ka moraga go ba le dikgogakgogano le mosadi ya gage a namela koloi ka beke kapa ka dibeke re ya motša re mo iša lapeng la gage a re tshepe ebile re kgolofele gore re tla re ge re fitlha kua lapeng la gage mosadi ya gage o tla re amogela ga botse go ka mogorokwaneng ka gona a mo amogela ka gae le bana ba ge ba mo amogela ka gae ya ba lapala le thabo le tshegofatšo motheeletši kapa mmogedi ko gae jole ka ge re ile ra tshepiša gore mmereko wa rena ke a go thuša malapa mmereko wa rena ke a go hlokomela setšhaba sa thulare gomme jwale ka ge re go boditše ra re na le ntate Tshošane mo re tsamaya le yena re tšwa lebenkeleng le yena re ya ka gae jwale ke ne le yena mokgauswi mo e re ke no mo fa sebaka a dumediše mmogedi kapa motheeletši ko gae ntate Tshošane le gona mongaka rona re la rena ntate ka kapa awa re gona lebile ka gare ga mathata motswadi mabapi le mokgekolo wa geno mo e leng gore o ile wa fetša o bona gore go efoga dilo tše dintšhi mathata a mantši wa feletša o etswa ka gae o ya go titulela lebenkeleng le o le khirišitšego ka gare ga mathata ntate o lekile go nyaka thušo go ba mošate o lekile go nyaka thušo go meloko le metswalle go ba go fitla ebile o founa sealemoyeng sa MCRS lenanego la pitšeng tše kgolo leo le gašago ke ka kapa e le ge o ntšha maikutlo a gago mabapi le tše di sa go swareng gabotse kapa di go kwešišego bohloko ba lekile ba tlo utša baroka ka fase ga Professor Moremi go tswa lefaseng la ga Matala Ramošebonga ka borena ya setšo ya go rata go bona batho ba kry-a khutšo ka malapeng a bona o lekile mongaka o ile a go tshepiša gore tate tabe ya gago ke tlo itšea go tloga fase go fitlela ebile ke go bona o boetše ka gae ene ka nnete le kgonle tate o boela ka gae maikutlo a lena mohlomongwe le ka reng go Professor Moremi sa mathomo a ke rate go dumediša batheeletši ba MCRS ke lebogele lena ntate ka kapa maetapišo a lena a kudu ditebogo re di iše go Professor Moremi le sehlopha sa gagwe bontate Malefo ka moka le bathuši ba gagwe le kgono ge ba dile mo go nna mo ba go tloga mathomong ba sepedi ba ile ba nkwešiša le Modimo a ile a mpha lesedi la gore ke no founa tšatši lela ke tsena gare go topiki ya lena ile ya tshwarelano ka kwa e nkgwatha ka mabile
ka founa khotse ile gore ke khwetsa dipelo tse di bulegileng dipelo tse burutho dipelo tse di lokileng di na go le modimo ka gare ke ba batla tšea taba ya ka ba e yela hloko ka go kwešiša gore le nna ke motho le bona ke bona batho re bana ba modimo ka moka re bana ba badimo motho mang le mang Afrika Borwa o na le ge se Afrika Borwa fela Afrika ka bophara motho mang le mang o na le badimo ba e leng gore re tshepile le bona o mogolo e le modimo pele ke thabile kudu le khono ge e le gore go tloa malobanyana re ile ra ba gona le bo mohumagadi mo moyeng ra boledišana le bona le khono ka ge ba tshepišitše ba tlile mo e le la bohlano ba tlile mo go nna re ke rwele diporogwana ke lebile ka gae ke tekwa ke thabile kudu le khono ge e le gore ka gae ke rapela modimo fela gore ka gae ke amogele go no swana ke be tate go no swana le mathomong ge e be ke le tate ke se ka gore go bile diphoso mola le mola ba khotse le gore ke moka sekgopi se sa le go bona mo dipelong tša bona dikgopi se tloge re swarelane re se ke ra hlwe re le manaba ka gore ke kwešiša gore e be re le manaba ka baka la go se kwešišane jale go se kwešišane mola a go feleng ke tekwa ke thabile le khono ke ya baneng baka ke kgopela ke tla fitla ka gae re kgopelana ditshwarelo re šetse re kgopelane ditshwarelo go fedile e no ba taba ya gore ke no dula tlhenkge mokgekolo wa go fiša ntlišitše metsi a go fiša ke hlape matsogo ba bie bogobe ke ije le nna ke maka re kgone go dula tafoleng e te re boeleng re be a one big family ke a leboga MCRS ke a leboga kakapa ya radio le bo Professor Moremi le nkgwete ke ile ka re maloba ge ke commenta mola mo polelong ya bona tšatši le le ka re ke kgopela gore bo Professor Moremi ba ye ka national election ye tlang ba ye bo bona bo contesta bo president le khono ga ke sa ba kgopela ke a ba laela ke modirišo taelo ke re ba tlo go ba yo dira ba yo contesta bo president ke a le leboga bakgaledi ba modimo morena a be le lena a le šogofatše a le phadimišitše sefatlhego sa gagwe le thuše le ba bangwe ke a leboga jwale ka ge re kwele maikutlo a ntate Tšhošane mabapi le go goroga ka gae mosadi ya gage o re amogetše gomme ka se sebaka magagešo ke bolela ka tsela ye ke na le mma Tšhošane mo kgauswi le nna gomme le yena ke tlo mo fa sebaka gore mma Tšhošane a tle a re fe maikutlo a gage gore yena o te ikwa jwang ge ntate a gorogile ka gae ka morago ga mengwaga ntate a tšwile ka gae a dula lebenkeleng mma Tšhošane sebaka ke sa lena re ka kwa gorena le maikutlo a lena le tekwa sa bathomo ke rata go dumediša ke buše ke leboge ngaka Moremi le Motse Community Radio Station ke re modimo a le godiše ge nkebe se ka lena mohlomongwa le lehono nkebe taba tšaka tša lapa la ka se ke jaloka e fela ka maitapišo a lena le ile la kwa bohloko la be la ithwala la fihla ka mo lapeng ra dula fase a lokiša taba tša nna ke le kwele ebile ke a le kwešiša ke nagana gore nako e ntše ya dilo di tlo boela sekeng gabotse ka mokgwa o swana le mathomong jwale ka gona ke re ntate Moremi Motse Community Radio Station le lena ntate Kakapa ka moka bo ntate Malefo ka moka le bašomišane ka yena ke re hle modimo a lokeletšeng bophelo le thušeng malapa a mang a e leng gore e ka ba a swana le rena goba mathata a bona a nyakile go swana le rena le se ka fetša ka rena ke leboga kgotlelelo ya lena ke leboga dikeletšo tša lena ke leboga dikgothatšo tša lena ge nkebe se ka lena nkebe le lehono nna ke hloka monna gomme a ntše a dula a phela ka gona ke re ke a leboga modimo a be le lena ka dinako tšohle
thobela nna ka lebitso ke morwa motjha ka Kapa Maubane go tswa ka mola Motse Community Radio lenanegong le legolo lenanego la pitšhentše kgolo la bobedi re ile ra ba le poledišano le ntate Tshošane go tswa ka lefaseng la Mogaladi mo a beng a ne le bothata le mosadi ya gage. Jwale ntate o ile a fetša a bona gore go kaone a ka tswa ka lapeng a ya go dula kapa go robala mo lebenkeleng le a le khirišitšego. Jwale re ile ra kry-a mama gore re kgone go kwa lehlakore la gage e le go mokgekolo wa ntate Tshošane. Gomme ka gore yalo mama le yena o ile a hlalosa tše a di hlalositšego se re ileng ra se tshepiša motheeletši go le kgauswi mo a bego a re theeleditše a le gona ebile gore rena ba tlo utša baroka le nna ke le ka Kapa Radio mootledi wa lenanego la pitšhentše kgolo re tlo tla mo Mogaladi mo lebenkeleng la ntate Tshošane ke mo re leng gona gone jwale re tlo tšea tate re mmušetša ka gae gobane maikemišetšo a rena ke go aga lenyalo le ke go aga lapa le batho ba boelane e be monna le mosadi. Jwale re mo re tlo tšea tate Tshošane re mo iša ka lapeng la gage le a lengadileng kapa le a lengadileng ka Kapa ka moraga go ba le dikgogakgogano le mosadi ya gage a namela koloi ka beke kapa ka dibeke re ya motša re mo iša lapeng la gage. A re tshepe ebile re kgolofele gore re tla re ge re fitlha kua lapeng la gage mosadi ya gage o tla re amogela ga botse go ka mogorokwaneng ka gona a mo amogela ka gae le bana ba ge ba mo amogela ka gae ya ba lapala le thabo le tshegofatšo. Motheletši kapa mmogedi ko gae jwale ka ge re ile ra tshepiša gore mmereko wa rena ke a go thuša malapa, mmereko wa rena ke a go hlokomela setšhaba sa Thulare. Gomme jwale ka ge re go boditše ra re na le ntate Tshošane mo re tsamaya le yena re tšwa lebenkeleng le yena re ya ka gae. Jwale ke ne le yena mokgauswi mo e re ke no mo fa sebaka a dumediše mmogedi kapa motheeletši ko gae ntate Tshošane le gona mongaka rona re la rena ntate ka Kapa awa re gona lebile ka gare ga mathata motswadi mabapi le mokgekolo wa geno mo e leng gore o ile wa fetša o bona gore go efoga dilo tše dintšhi mathata a mantši wa feletša o etswa ka gae o ya go tetulela lebenkeleng le o le khirišitšego. Ka gare ga mathata ntate o lekile go nyaka thušo go ba mošate, o lekile go nyaka thušo go meloko le metswalle go ba go fitla ebile o founa sealemoyeng sa MCRS lenanego la pitšhentše kgolo leo le gašago ke ka Kapa e le ge o ntšha maikutlo a gago mabapi le tše di sa go swareng gabotse kapa di go kwešišego bohloko. Ba lekile ba tlo utša baroka ka fase ga Professor Moremi go tšwa lefaseng la ga Matala Ramošebong ka borena ya setšo ya go rata go bona batho ba kry-a khutšo ka malapeng a bona. O lekile mongaka o ile a go tshepiša gore tate tabe ya gago ke tlo itšea go tloga fase go fitlela ebile ke go bona o boetše ka gae ene ka nnete le kgonle tate o boela ka gae. Maikutlo a lena mohlomongwe le ka reng go Professor Moremi? Sa mathomo a ke rate go dumediša batheeletši ba MCRS ke lebogele lena ntate ka Kapa maetapišo a lena a kudu ditebogo re di iše go Professor Moremi le sehlopha sa gage bontate Malefo ka moka le bathuši ba gagwe le kgono ge ba dile mo go nna mo ba go tloga mathomong ba sepedi ba ile ba nkwešiša le Modimo a ile a mpha lesedi la gore ke no founa tšatši lela ke tsena gare go topic ya lena ile ya tshwarelano ka kwa e nkgwatha ka mabile ka founa khotse ile gore ke khwetša dipelo tše di bulegileng, dipelo tše boruto, dipelo tše di lokileng di nago le Modimo ka gare ke ge ba tla tšea taba ya ka ba e yela hloko ka go kwešiša gore le nna ke motho le bona ke bona batho re bana ba Modimo ka moka re bana ba badimo motho mang le mang Afrika Borwa o na le ge se Afrika Borwa fela Afrika ka bophara motho mang le mang o na le badimo ba e leng gore re tshepile le bona o mogolo e le Modimo. Jwale ke thabile kudu le kgono ge e le gore go tloga malobanyana re ile ra ba gona le bo mohumagadi mo moyeng ra boledišana le bona le kgono ka ge ba tshepišitše ba tlile mo e le la bohlano ba tlile mo go nna re ke rwele diporogwana
ke lebile ka gae ke kwa ke thabile kudu le kono ge e le gore ka gae ke rapela modimo fela gore ka gae ke amogele go no swana ke be tate go no swana le mathomong ge e be ke le tate ke ka gore go bile diphoso mola le mola wa go le gore ke moka sekgopi se sa le go bona mo dipelong tša bona dikgopi se tloge re swarelane re se ke ra hlwe re le manaba ka gore ke kwešiša gore e be re le manaba ka baka la go se kwešišane fele go se kwešišane mola a go feleng ke tekwa ke thabile le khono ke ya baneng baka ke kgopela ke tla fitla ka gae re kgopelana ditshwarelo re šetse re kgopelane ditshwarelo go fedile e no ba taba ya gore ke no dula tlhenkge mokgekolo go fia ntlišitše metsi a go fiša ke hlape matsogo ba bie bogobe ke ije le nna ke maka re kgone go dula tafoleng e te re boeleng re be a one big family ke a leboga MCRS ke a leboga kakapa ya radio o le bo Professor Moremi le nkgwete ke ile ka re maloba ge ke commenta mola mo polelong ya bona tšatši le le ka re ke kgopela gore bo Professor Moremi ba ye ka national election ye tlang ba ye bo bona bo contesta bo president le khono ga ke sa ba kgopela ke a ba laela ke modirišo taelo ke re ba tlo ba yo dira ba yo contesta bo president ke a le leboga bagaledi wa modimo morena a be le lena a le šogofatše a le phadimišitše sefahlogo sa gagwe le thuše le ba bangwe ke a leboga jwale ka ge re kwele maikutlo a ntate Tšhošane mabapi le go goroga ka gae mosadi ya gage o re amogetše gomme ka se sebaka magagešo ke bolela ka tsela ye ke na le mma Tšhošane mo kgauswi le nna gomme le yena ke tlo mo fa sebaka gore mma Tšhošane a tle a re fe maikutlo a gage gore yena o te ikwa jwang ge ntate a gorogile ka gae ka morago ga mengwaga ntate a tšwile ka gae a dula lebenkeleng mma Tšhošane sebaka ke sa lena re ka kwa gorena le maikutlo a lena le tekwa sa bathomo ke rata go dumediša ke buše ke leboge ngaka Moremi le Motse Community Radio Station ke re modimo a le godiše ge nkebe se ka lena mohlomongwa le lekgono nkebe taba tšaka tša lapa la ka se ke jaloka e fela ka maetapišo a lena le ile la kwa bohloko la be la ithwala la fihla ka mo lapeng ba dula fase a lokiša taba tša nna ke le kwele ebile ke a le kwešiša ke nagana gore nako e ntše ya dilo di tlo boela sekeng gabotse ka mokgwa o swana le mathomong jwale ka gona ke re ntate Moremi Motse Community Radio Station le lena ntate Kakapa ka moka bo ntate Malefo ka moka le ba šomišane ka yena ke re hle modimo a lokeletšeng bophelo le thušeng malapa a mang a e leng gore e ka ba a swana le rena goba mathata a bona a nyakile go swana le rena le se ka fetša ka rena ke leboga kgotlelelo ya lena ke leboga dikeletšo tša lena ke leboga dikgothatšo tša lena ge nkebe se ka lena nkebe le lekgono nna ke hloka monna gomme a ntše a dula a phela ka gona ke re ke a leboga modimo a be le lena ka dinako tšohle